Aonan. melaksanakan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jagat tandang tur gandang, Lili barat Raden Kamajaya lumpur di kayangan, baris nyangking Dewi Pemati, bergelis kawan kawan, baru anaki, aturan ujung sumping, bagea anaki, aturan wilujeng sumping.
sinyalna minimal nate biru 2 Ki maksimal teh beureum nya beureum sok arasak beureum asaknya nomorna kieu jang siap 085 234 Tina Mahajat kami teu aya wios kanggo meser jarum coklat alah Bapak Hajat aya jarum coklat wios Hajat alhamdulillah alah nuhun acan sakali deui 085 234 Ibu Hajat kami teu aya wios sami-sami jarum coklat deui wae akibat kira-kira harapan Bapak besan gitu sok jam hayat penasaran payunan Bapak Wawan Bapak Wawan kali ibu nanya kali ibu komodi itu mas aya Cepikri aya Cepikri aya bos BJU aya bos Iwan ya Purwakarta aya ada raya ya nomornya kayak beda deh payunan Bapak besan mah beda deh nomornya unik ya mah uniknya itu mah XL gitu mah LX gimana 789 dari Bapak besan kalau tidak ada biar untuk memberi jarum coklat eta geus jarum coklat deui wae nah bebek bro OTW benar aduh sok bayun Gusti bagus ini. Nah, nih.
Saksikan bersamalah Bismillahirrahmanirrahim. Kungkulan kebang balad itu kanya asa wis kada tiga dan hidup. Baga natin. Among sagana di tagen di pelaminan. Kalau persimpangan tari badaya banyak di jalan wae. Paling kena paling dia mohon mandi. Mungkin ayat kalimat isyarah dibayar badai ku bahasa Sunda, bahasa Indonesia, bahasa Indonesia dengan biri badai ku bahasa Arab ngapunten odong terbiasa ku bahasa Inggris mah ya. Gampil kena ku bahasa Arab itu. Kina ayat kalimat isyarah dibayar tunai. Enggak walar Pak kalimat abdi nikah sing agresifnya semangat juang 45, semangat juang Rasulullah SAW ketika perang Badar badai ibadahnya dibayar tunai. Saya terima nikahnya. Kasaha Irawur yang dirohiman binti Bapak Rohiman dengan mas kawin mas 10 gram dibayar tunai. Coba dites sakali deui cek barudak santri kudu ittisal takobut mutasil nyambung ngaguluyurnya tidak dibayar kontan keterima nikah dibayar tunai. Saya terima nikahnya Irawur yang dirohiman binti Bapak Rohiman dengan mas kawin mas 10 gram dibayar tunai. Nah pas bohongan nilai tawar ya terus mohon punten masa mulai
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astagfirullahaladzim. 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 Alladzi La ilaha la ilaha illa huwal hayyul qayyum. illa huwal hayyul qayyum Atubu ilaih. wa atubu ilaih. Allahumma Allahumma sholli ala sholli ala Sayyidina Sayyidina Muhammad wa ala wa ala ali Sayyidina Muhammad. Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Bismillahirrahmanirrahim. Adi Setiawan Setia Pratama, Ya Adi Setia Pratama, kaulah saya nikahkan engkau saya nikahkan kau kepada Ira Wurianti Ruhiman, kepada Ira Wurianti Ruhiman, anak kandung saya, anak kandung saya, dengan mas kawin dengan mas kawin berupa perhiasan emas perhiasan emas seberat seberat 10 gram 10 gram dibayar tunai. Saya terima nikahnya Ira Wurianti Rohiman binti Bapak Rohiman dengan mas kawin mas 10 gram dibayar tunai. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala habibika sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa barik wa sallim ajmain. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakum fi khair. Barakallahu laka wa Durian